sadyata na po. Padok na po yung original na imahe ng Apong Mario. Abi-abi talang punta naman, pansalungungan, ing original at milagrosang imahe ni Nuestra Señora de la Paz, Ibon Biyahe, ing malibing ang patrona ni Balen-Balen, ing patrona Mariana ni Balen Santa Ana. Viva Apong Maria! Itatama po pulis at kami putula. Viva Apong Maria! Viva Apong Maria de Balen-Balen! Viva Apong Maria! Ing oras sa tuloy niya katang Santa Misa bilang pangubos ng litoral